Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagam ang nagpailingad itinagan at Joel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dua kami lang agkabsat kini Manong Gabriel. Ket nadeket kami iti tunggal maysa. Jak ninamnama agapuken ayat. Ket marakrak ti kinasinged mi nga agkabsat. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Joel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Manong, mapantagay ayam iti basketball. At daligay ita dita barangay hall. Kasta ka di. Katwa na ading ko. Ingka nga ruda nagrubuat. Sige Manong, mabiitlaan nga rod na mapanakagpales. Papanan nyo manin aya, kat malaman, anak ko. Mapan kami lamaki ay ayam iti basketball ita plaza, mama. Agawid kayo adagos, numalpas ti ayayam. Uwin mama. Da kayo met. Madanagan kayo manen. Siyempre jak kayat nga dadaka sa mapasamak kada kayo. Iso nga agan-anad kayo kuma. Nalpasen ti ayam Manong. Talaga ang naglaing ka Manong. Hagasam, nagadutin shoot mo itaya. Katuray si kamat ading ko. Agpadataan na laing. Hello? Mabalinti makiamam mo kada kayo ado, ha? Nagpintasan na ito babae. Hi miss. Sakgayam ni Joel. Isumat ti kabsat ko ni Manong Gabriel. Siyakmat ni Samantha. Kantoy ka doon, ha? Iso ni Christina. Naragsak kami ang makaamamo kada kayo. Ala, mapantayo pa ag merienda. Tagi istorya tayo. Tapno ad-adda maamamo tayo titunggal maysa. Alaman nga ron, taitay pa'y ang mabisina. Ano na? Nakababain mo't ano da kayo gastos. Awan parikot iti dayta. Da kami mat tinagawis. Oh, narabyan kayo, Mert. Kumusta ti ayayam yo? Mayat mama. Naragsak kami. Gaputa dabaro agagayim mi. Wen mama. Ada na maamu may anesisingpat a babae. Amo mama, kursunada ni Manong ni Christina. Anya? Saan mo't kit di adakas? Gaputan na talgadan ti trabaho yo. Tilay bagbagamat Joel. Sikan samot ti aking kursunada ken kuana. Saan mat Manong? Husto daytan. Intayukit din ijay komidor. Taidasaran kayon iti kanon yo. Nasapatan sa ita Manong. May ti kastoy. Tapno di damit ko na. Aga po ta amata ti aking kukwa iti dito akumpanya. Kat kukwa tamat ti oras ta. Wen matkit di Manong. Ala, mapana ko ni iji opisina mi. Manong. Kita ti babae nga agturong iji office ni Papa. Ninsamot samanta dayta. Anya ti aramiden na dito eh. Umay ka Manong. Asit gantan ni Samantha. Simrek maten. Tinasayaat Manong. Ni papalayan ti pagdamagan ta. O sige, mapanak nga ro din iji opisina mi. Umuna ako namangan. Sumarunon tunda papangan Manong. Mabalinti makilamisaan, Manong. Samantha? Wen, siyak da ito, eh. Trabaho ka kadi dito eh? Wen, siyak ti kabarbaro a sekretarya ni Sir Eduardo. Kasta? Wen, sir. Mabaling ka di adi nakawagan iti, sir. Tagpapada tayo lang mat nga empleyado dito ya. Talaga humble ka, Sir Joel. Awagan naklatan iti Manong, wano saan? Joel. Asjay. Okay, matungpal, Manong Joel. Uy, nagmayatan adenggan ang Manong ti awag mo kanyak. Mabalin ti makilamisahan kada kayo? Manong,
Umay ka. Didak nadlaw. Gaputa nakaragdag sa kayong agsasarita. Wan nga rod, Manong. Naragsak gayam akasarsarita ni Manong Joel. O sige, mangan tayon. Agorder kan amanong. Tagigiddan tayon amangan. Kasla, kaano la idinagaam tayo. Jack ni namnamang agbalin tayo ang nasingad iti tunggal maysa. Wan nga ron, Joel. Sige ha. Agsarsarita kayo pala ang kani Sam. Agpag na pag iji abanda. Sige lang ang Christina. Ang gayam. Aping awan ni Manong Gabriel ita. Di mo matin ko yung... Kinapuno na. Jack impakamuken ko na. Da kayo lang ti kadwa kita. Ang apay. Samantha. Manong Joel. Apay kita nga nakitikas na. Ada ka di ba gam? When Sam. Jakon ka ba ilan niya ilimad kan kati pudno amarikrik-nak? Anya ti kayat mo asawan. Sapay lang ko mata. Di nakguraan. Ibagakan ka nga. Agayatakan ka, Sam. Nabayagan na ito ariknak. Agamakak lang amin. Amangan no, guraan nak. No ipudnukan ka ti amin. Jack impagarup nga agayat kamat kanyak. Manong Joel. Anya ti kayat mo asawan? Gaputa nagdaton matikabsat mo kanyak. Anya? Gidak kumamat pag ang angawan, Manong Joel. Napudno ti panagayat ko ken ka, Sam. Nakasagana ang mga panagnak iti data. Yan. Naklaatak iti naamak. Agayat mo't gayam kan katikabsat ko. Good evening, Papa. Mama. Kasta mo't, iho. Narabyan ka. Naggapwam ka di. Ken itaman pa di kayo nagkuyog iti kabsat mo. Kuwang amin, Papa. Gaputa nagbaliwan ti panakilangan na kanyak, Papa. Mama. Ha? Sana nakas iti sigod. Nga ibaga na amin kanyak apag nana. Adala amin kinasarita ka tao, Manong. Pasensya ka lang kuman. Anak ko, urnusan nyo no daman diyo nagkinaawatan. Diyan kaya't nga grekyar kayo. Awan ti rumbang nga urnusin mi. Papa, Mama, saan kami nga agap-apakin ni Manong? Dahil tati agpaiso, Papa. Awan ti rumbang nga pagdanagan nyo kata kami. Sigurado kayo iti dayta? Wen, Mama? Manong, apay akas la makaungit ka kanya kitay. Pasensya kan. No Jack imbagbagat ti pagnak itay. Personal yamin. Sigud met nga urean niya ti pagnam ket maamuak. Amok pay nga rod, no asino dagiti nagbalin anobyam. Kasano nga taday ito yan? Jack amo no kasano nga ibagak ken ko na. Nagdato nakmat ka ni Samantha. Apay akit kitaan nakmatlatan, Joel. Kasla da kayat mo nga ibaga. Awan, Manong. Awan. Tikayat ko nga ibagakan ka. Sapay lang ko, Ma. Saan ta nga ginginura? Agtugaw kayo, Adwa. Ada kayat kung ay baga kada kayo. Anya day ta, Papa. Madlo ko asana nakas iti sigod. Ti kinasingad diyo iti tunggal maysa. Apay, ada parikot? Awan mat, Papa.
Talaga la siguro asaan na kayat ni Joel nga ipakaamo kanyak dagiti pagnana. Isu asaan naklatan nga tagtagari. Ani. Kayat mo asawan, ada ilimlimad ti kabsat mo kun ka? Kasta nga paiso, papa. Manong, Ibagayo man ti pudno kanyak. Apay. Anya ti diyo pagkinawatan. Ni Joel ti makaibagay ti dayta, papa. apay asyak manong. Jak to pay amo, no apay nga imadayo ti riknam kanyak. Di ka naging didiam mo. Nagadumat di ta mabalin mo nga ayatan. Di ta kayon. Mariribukan na kada kayo nga kabsat, ah. Papa, jak ing gagara ti amin. Jak ing gagara nga ayatan ti babae nga ayatan na matgayam. Aniya. Gapugayam iti babay. Isungag subsubang kayo nga kapsat. Apay, asino day ta babay? Ni Samantha, papa. Maikawak man, Sam. Nakalidliday ka, ah. Mariribukanak namin, friend. Asino kadagiti agkabsat ti pilyak. Agpadadaan na singad kanyak. Kat uray siguro asino kadakwada. Mabalin kong ayatan. Ngam no pilyak ti may sa kadakwada. Sigurado ariribok mati mapasamak kadagiti agkabsat. Kat, anyarod ti aramidam ita. Tsaka mo. Ni, umawawag ni Joel. Mabiit lang tasong bata. Sige. Hello, Joel? Hello, Sam. Kumusta ka? Kailiw ka na makita. Joel, talaga ka di ngay ayatan na? One mat. No kasta, di nak nga takagura. Uray no maamuam to ti pangadam ko. When, Sam. Nakasagana ang mga awat. No ti kabsat kon to ti ayatem. Sapay ko mga ruta kasta. Umay kayon to inton Sabado ije park asigod a pagpaspasyaran tayo. Maamuan yun to no anya ti sungbat ko. Oh, mama. Mangan kayo maten. Umay kayo diti abay mi kinimanong. Buybuyaan kayo amang mangan. May kawak ngamin. Gapu tadi kay matanagtagtagari. Saan nakas idi ti kinadakkat yu iti tunggal maysa. Nalpasa ko na nangan, mama. Oh, iho, nagbasit pa ila ang tinakan mo. Apay, anya at talaga ti parikot. Ni Joel ti pagdamagan nyo, mama. Mabit lang, Gabriel. Mama, nalpasak mo tinanangan. Ha, Ilaw-lawag ko kada kayo ti amin. Sige, iho. Siya kung timaka mo amang ilawlawag ka ni mamayo. Surutin mo ti kabsat mo. Wen, papa. Kasaritak nga rod ni Manong Gabriel. Manong. Agsaritat ako ma. Apay as sinurot nak ditoy. Pinanawan ka lang nga rodin ije komedor. Jak kayat nga ginurata, Manong. Apay nga rod nga agawang pa lang ni Samantha kanyak. Amumat nga itaak lang nga gayat. Anya ti kayat mo apagparangan. Analalaing ka nga mitisyak. Saan napudno day Manong? Talaga ang nakayawan na kini Samantha. Sikat tinagasat, Manong. Jak kayat adang ganda giti pagam. Hindi takan. Manong. Denggan na ko, ma. Agsarita ta, Manong. Joel, iho. Nangag ko ti saritaan nyo iti kapsat mo. Talaga akabaulam ti agpabusoy. Wen, mama. Jak kayat agapulaan ka ni ayat. Kat isukat kong tinapintas alinangan mi iti kabsat ko. Kasaritak to ni Sam, mama.
Kat ibagak. Anilangan Manong Gabriel ti ayatan na. Natanog ka nga agayat, iho. Kunam ama kisinarak kita dito ni Samantha. Ngamawan pa'y man. Naladawan iti oras ako ng mga imbagana. Aguray talaang Manong. Amangan no asidagan ni Samantha. Ha, kita. Ni Christina ti agturong dito eh. Amangan no kadwanan ni Sam, Manong. Pasensya kayo na. Naladawak. Traffic ngamin. Ayan ni Sam. Piasaan mo ang kadwa? Huwag ngagpaiso. Huwag no, adda ka di dakas na napasamakan ko na. Ibagam ko ma, Christina. Awan ti dakas na napasamak kan kwa na. Di kay agdanag. Di yung mauray nga umay ita dito ni Sam. Adoy di surat a papaitad na kada kayo. Basaan nyo. Sige mapana ko nga. Mabit lang, Christina. Christina! Nabanen. Para kadata da ito'y surat. Nakanagan kadata dua. Basaan mo, Manong. Sige. Agyamanak itinapudno a panagayat yu kanyak. Mariknak dayta. Ngamjak kayat asyak ti pakaigapuan ti diyo pagkinaawatan nga agkabsat. Iso ang nagdesisyon akon. Kat awan ti piliyak kada kayo. Nagtanok ti ayat mo. Sam. Sapay lang kumata maawatan dak. Nalabit ano mabasa yun to'y surat ko. Nakaadayo akton. Nalabit nga awan kada kayo ti para kanya. Ngam napatag kayo kanya kadwa. Samantha. Jak impagarop. Akas to'y ti pangadang na. Irespeto taday tamano. Kat agkapyatan. Gaputakas ti kayat ni Samantha ang mapasamak. Wen, ading ko. Manong. Kat pakawanin na taginura ka. Uri siyak, Manong. Pakawanan na kuma. Agpada kami anasaktan gapo iti desisyon ni Samantha, Mr. Lonely. Ngamkit di, ininot mi matlaang anailiwliwag ti amin. Kat naurnos ma ti susik mi kinimanong ko. Ita, addaan kami iti bukod a pamilya. Kastamat kini Samantha. Agyaman iti panangidrama yo iti pakasarita. Kat sapay la kuma, tanakaybati iti sangkabasit nga adal, kadag iti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Joel. Joel pagayam ko, manmanok. Ti makaiturad iti kas iti naramid ni Samantha. Ipakita dayta nga inaramid na, asaan lang ati bukod na apagragsakan ti pinanunot na. No diket ad-ad dapay ada kayo nga kabsat tinapaburan, itinagbalin a desisyon na. Tanalabit ano di na inaramid ti kasjay, ket nadadael anamim pinsan tilinnangin yo nga agkabsat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Joel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.